Menta kasni ga pratarik urempang arajar arpeusau na kaseng UHM lanega United Henyo Trap Movement kalalej banya kendu markmat bat deputy CEM ga Khasi Hills Autonomous District Council lane KHADC uba PNSIM banda waya kajing pensyai halor kabil balapas kata hakabayadei bat kajing register A lane freelance registration ya kijaka puta hagitain kaput uba Charlie Rani uba de President Jong Kaseng ula pentip banagaliang uba PNSIM ru ula kular ban shimkia ya kane kapang bat shen unsara ya kane kapang haka executive committee. Kung kajing dawa jingi nakaseng naka ayat ni mga yung long pending issue kalau kajing dawa jingi ya put usam po kajing kami kali abad asam ti kajing wan jingi mentakasngi kalau man kenal ke dis council nadu por ke ba arjar ka pra ngina dawa ya kani kajing ja ya kani kajing dawa jingi kani ka bangi ong ka freelance registration kajing register e ki jaka patah po ki kaput jang bodar jang asam mi kali ya ti namar kani kadika issue ko bangila shim kya bahana kaseng na dum shwa namar kadi hadin bangila libi shiki daladi libi yok kujat shiki than kaput per jang kan jelahi berkoi ka brinyo trap muskum jingi ngilalap ba kata ka jing dawa na po ka jing terwa na po ka sarkar asam kalong baik bakin ai freelance registration ni kini ki ya ki pat shong ki berana po kaput badar sti tin rei ki pat kasi jingi kimshim ni sumbanai ka jingaro ki namar kimshim ladon kono kata ka jimut ki begin register wala ki yo register ini caka sam ka ai ba kilaut singi kolong ba kim ka ngin pentren lam yak sarkar terus katu ka kan ai lang no nakaliang sarkar ba kan ai kan register ino caka sti tingi la 1 mi tang bengi 1 mi na ka kani kasi mentong dari naduk por nilai kenduk sembut menteri rang bak jongka jela yo menteri rang bak jongka jela ru por sistem adat dari kenduk dia kelas siat tang kajing keren da kajing ai berkas dia hadin katang la belum ada demonstration kajing hadin lakat keren da sembut menteri rang bak ini pakistan song sistem nilai keren ban nilai pembet ba long ba ka disconsil ka pas ka bil ka disconsil kila cash ko ka disconsil affairs Nang tadi po council affairs kila hun kila menjuri ya kan ka land bill mo ka this council kila pa dia sini ko this council ban review tementah hadin mengila yo jing tip ada pas kan bill bakal lalong ka act mo lalong an ka bill mo tingi wan ban budien ya kata ka freelance registration ke bangi dawa ka malak keren disebut tang bak last time dia mentah bringi setengah ni ba kinang don lagi jong ki slap mo yang menela pesngor Deputy CEM jangka diskonsil long ba gila akhirnya lagi jom slap kata kemut chapo ki than kaput juga kam kidan ki kamlong nominal ke fees mo tama nakaliang jungi hendrai ngi labu yang ka kata ka jing kerpat mo kata ka jing dawa ka jungi na po diskonsil mentang yang ba ngim kwak ngim suwa man priang ya kata panang sembut Islam dela kalong bala te ai ba ka jaka kata kaput bakin register Dia lasim kaya ya kani mentai la omba mentasyan in syong in sa syong kin sa syong isi no okay kin sa shwa kani bakin shwa bakan dan session kin syong isi no wood bakin sim kaya kani bakin sabetip ingi ya kata la kin le kata kadi ba ni tip ni pen tip sepada nak kalian macam ni ti ba aru ni semua ban ai kublai du yau CM mo lasim kaya kani ka jing kerpat ke jing dawa ke jing na du por adab ti sulong no ba jari kat no ba stom pa jingi ma mene kenduk lang intas ni ti la syupen ya kenduk na ini ya di TCM ti kata ko bat na ba tentang iwai nganong iki ba ni na kaliang ka jingi ka seng inom chong klikti hot ni ai budin ba kani kumba kadai ko ni ki mat jura ba mat tamdu jong ka cek menri ko jingi kham tam ki pat chong ka ba chong sa pa kaput na trai plai i pila sakin ki Porsche ki por ka jingi yap jing syak penyap klep jong ki brio jingi sati kamli ka bakai ki pulit asam ti tang na kada ko ni kijing ka jakaput ti ka lada ka discouncil ka sim kam sim kya ka ni menta kamut ba kan penlong ka jing shangani ki ba yang shong jing sti bat kum juru ndai tang kata penlong ka jing onong ni ki ba ki ba long kan ki tan kaput sti Untuk kalong menta ko ka discouncil ya kani ka land bill kam sim tho ya ka mention ni ki rate ang ni ndai kani RTI ka bangi file ni kan neutrik match arjar keluar ilayo kani de halor kani nongrem mangi sawan wat jintip kani berba empat room ni tinrei ya kani ka riet bi ong ba kadon kislap tumyo man say ga file minta kasi de ya kataru ni ong ba ngim kwa fin bu riet shu ki borat area
Te yung sa aya kata fees belum nominal. Wala kata ingin dari syong syara isi kisah pentip ada syangi.